Dahil pagmanin nga oras, kada kayo amin, ayatin nga papagaya mga dumanunan, dahil nga kanta, dahil nga video, kaplao ko kanyayo, tinapatid nga nagan na putay nga Yesu Kristo. Dahil ito programa tayo, Evangelical Ilocano Music Ministry, The Grace of the True Vine Church. Iti nga kanta kat naputar iti sa uni Apo Diyos nga manginspirar, mang-encourage, mang-comfort, mang-correctar. Kat sapay lang kuma ta iti sa sino man nga makabuya iti raytoy manen nga video ket mariknada iti naindaklan nga ayat ti Dios. Ket inak ngarud ikanta dayjay naawat ko nga ayat ni Apo Dios nga dadi to'y puso. Dadi to'y puso ket panunod ko. Tartarigagaya nga iti biyag ko ket maiparangarang dayta nga ayat ti Dios. Rumrungkas dito'y puso. Ihang ko nga may express no kas ano tidakkel kadakkel dayjay ayat ni Apo Dios nga inawat ko. Ket idanon ko ngaron kada kayo kakabsat. Sa apela ko ta makarelate kayo ti message daytoy nga kanta. Amen. Yung John 3:16, takas tala unay tayat ti Diyos. Yung Romans chapter 5 verse 8, ay demonstrar tayat ti Diyos. Romans 5:5, na ibukbuk ka lang iti puso tayo tayat ti Diyos. Ken uri pa, yung 1 John 3:16, sadyay tayat ti Diyos. At na talaga kinaputay ng Yesu Kristo, dito'y tayo nga maawat. Mabuan ti panangawat kinkwana. Ijibiyang tayo. Akas manupot kin mangisalakan iti kararwa tayo. So dahil tayo kanta para kariti so amin nga makabuya. Praise the Lord. Saraka pudno nga ayat kaya di mabayadan sileng titira nagkurangan when nagbasulan binawat na, inayat na, weritalek ko nga rotoy puso, panunod din biyang ko, idalan na, inaldaw-aldaw, silnagam kadalan ko, Jesus subut basul ko wenarik na pudno ayat po ang serbian ken ka o Diyos pakerdam ka tuirik na when ijay krus pinarmek mo aramid ka puso halilaw kaniya inbaon mo Espiritu Santo kasin ka rin when inawat ko italit ko nga rutoy puso panunod ken biyag ko idalan na inaldaw-aldaw silnagam kadalan ko Jesus subot basul ko wenarik na pudno ayat mo agserbian ken
Kau Dios, pakiramdam ka, tuwirik na. Masyarakat puno ngaya-ngaya, di mabayaran sileng tipira nagkurang nagbasulat yaminawag na inayat na italag ko ngarut to'y puso panunod kemi ako idalan na inaldaw-aldaw silnagam kadalan ko Jesus supot basul ko when narik na putno ayat ko at serbi ken Kau Dios, pakiramdam ka, tuwirik na. Bueno Dios, nasarap ko ken ka, napudno nga ayat dinto agpaliw na ilubungan arang agsa tulungan na tadyak isat italag ko ngarut to'y puso anunod ken biag ko idalam na inaldaw-aldaw silnaga dalam ko Jesus subot pasul ko when narik na putno ayat mo at serbi ken Kau Dios, pakiramdam ka, tuwirik na. Italag ko ken ka, to'y puso idalan na inaldaw-aldaw silnagamdaman ko Jesus supot pasul ko when narik na putno ayat mo at serbi ken Kau Dios, pakiramdam ka, tuwirik na. Pero Dios, masarap ko ken ka, napudno nga ayat dinto agbaliw na ilubungan arang agsa
When atta ingka, when abiyag ka, kanya di ayat mo maipakita iti daytoy abiyag. Thank you so much for watching. Another song nga may upload. Kadaanan nyo ay iti kakabsat. Karang iti kakabsat nga buya iti Facebook. I-share and i-like pa nyo. Stangot ka nga karang iti agbuya iti YouTube. Ag-subscribe tayo. I-like tayo, kin-i-share tayo mo ito, tapmatikas tag adupay dagiti ma-inspire, nakakabsat. And kastamat ito, pindutin nyo di ay notification bell. Pindutin nyo di all, tapmatikas tag ma-update kayo karagiti new videos, new songs. Once again, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus saves, Jesus is life. Once again, good day or good evening. Karigin so amin nga makabuya. See you again.